Kita sewa kulay nyanya ping. Ini kita hari ini majuan kita semua. Ayu walai tamam cah semua lu. Ungkaplem tentamu wajah kecil cakap cakapel. Walun cinta fe betul lewe fele lain taple. Cita fe tay mapu melingau pilpin. Fe tay fe tama pun kai fe melenta. Na tram kapenyi worken nengu fe ni lai ta. Livre tay worken fe makulai kafe. Ta juga papuika. Fe ta kim tu kunen ta tipiano fe. Na tram kanta fe. Mai ke shupia ta te fe. Fali ta na tram. Pikimi fe. Fali lim tam kui fe sengu fe. Cinta faulani ta worken mapumu motek shungno ta. Chem sengu ma walwelai. Melitai wanita ram toal tai worken mu tai fe mai man pengeling fe ta fe min fe mla man tati fe kembela fe sung pengeling fe kon fe lerling chin fe ngecita at keluta mapuche fe ula soi ta ne went ti tai mapumuta mapuche kui fitan chunge chume penona ume to tapu ka panche fe lewela ita che fe ula. Ay, Benny. Ay, Mari. Uy, pita. Kuru tayong kita pichiwa chengalu tayong siya. Pachi, wariya mo. Henten ta miyaw ka la puita che. Henten mo ta patakan kita miyaw ito pa. Kim unka semula fui ngadam. Rema puche sebenarnya utain kita nak sama keputusannya ficaca cayam. Kempingan ta oita ka rul pasangul ke fui intanke. Rema cina uta boleh ke fui ta. Kemewa lukawan. Kibui mau ke la fui ta semun tapu ficaca cayam ta fui fe. Malen ke pi ka fui ta inale ya pacu buat cekeceta kim unka semulo. Kakim apuche semulo. Oita rul pantungun mereka pui apken turun pantungun pintanya caca cayam tanya talakuam. Mai kim nen kafe kam pui fitchem kalu te pui fitchem lan welu na tram ta ju kafe. Rumen mata na tram kau ke huita che. Rumewa safta ke falin singu tania huita kui ke che. Kome ke singu falin ke ngalam. Falin ke singu nyamum na ma fe yuta. Aku ke lanta wengka kui fifem ta kom nyamum turke huita singu. Welta kui ke che rumen ke huita kome ke singu. Kome ke na tram kome ke ngalam tun. Manikar ke huita familia ta che. Citu tak shungu na urkela huita familia. Kom fem wech kome ke singu mle hui. Ka kome maputa mle hui. Fei ka mle ye fulu mawisa. Kui fike mawisa leu pramel chi mawisa mle hui. Mle hui ta los kontu. Mle hui ta ngal kantu. Fei ka mle. Fei muta mle hui ta ko. Ngela hui ta wingkama melyanam. Ngela hui ta wingkama mel. Andela hui ta pinu. Andela hui ta kaliu tu. Fei mu fei ta. Re mamel kam re leu pralu mapu mu fei ta kpal ne hui ta istofilem chau. Istofil kome ke chem kpal ne hui. Mle hui ta lawen min chemu. Chau tanya na upiem ta. Kom mencopiem ta rayen. Mencopiem ta pel mawisa.
feita funali wanure ke ta feli fe muta fata kame falita lawen kom kame ke lawen ya fe fuyem ta kuchan kintuita machi peita lawen machan taka mleful ta kuifi feita chma pumu mlefuita ki meli machi feulata ngewelai feulata mlele rumeta machi ngewelai ta lawen chau fei kam ngeweno luta kmeke mapu kmeke mawisa kom ta karchingi rostei ta che fei kom ta karchi feulata anam ngewinka ke mawisa ngewelai ta ko inche fei ti lo mamuti nyaka me kone ke una pamge chwep kle pa ke winko feula ngewelai chau pe tupi wita tfete uliosko mule wita ngal ka ilam mawen ngi kontu karuka tuen welu kimel tuingen kimla itafta ki che kimla wita winkasungun kimla wita chilkatun welu tanie wita kimen fau piu kem takane wita kimen fen tre falin kimen fen tre kme falin ngalam nie fuingen feula tainyang tremblu ayu etulai ta fechingalam pichi kim nelu ta che femwechin tram kai chau kim kaun tati rofele felanta singu fei tati kusepili pingita che ta fei pingen kishuta won mu fei pingen fei mu fei ent kenyi suan wenon ma che sungunche. Cuando llegué a esta escuela me acogieron con tanto cariño que lo llevo muy dentro, porque era una escuela donde podía decir uno que era parte integrante de este cuerpo de profesores que formaban los futuros hombres del mañana. Trabajé en la escuela estándar número 5 por varios años y posteriormente se fusionó la escuela estándar de hombres con la escuela estándar de niñas. Yo conozco todo este sector de la población Tucapel, la mayoría de sus habitantes, puesto que ellos eran los apoderados y padres de familia que enviaban sus hijos a la escuela estándar. Ellos se consideraban dueños de ese establecimiento educacional y por lo tanto cuidaban mucho ese establecimiento educacional. Y eran muy respetuosos en esos tiempos los apoderados. Lo que nosotros decíamos para el bien de sus hijos, ellos los hacían cumplir. Respetaban mucho a los profesores, como también los alumnos respetaban mucho a sus profesores. Había una comunión tan directa entre profesores y apoderados que hoy en día poco se ve. Este establecimiento educacional, que es actual Liceo B20, fue la Escuela Estándar de Hombres número 5. Kuififta que che repe umamu feyent huisunguchau. Peuma ingan confeyent que fuin peuma. Elusungunenge que fuingan peuma muchumamu la taxpantu. Chungesta ngilau kleal chekam lengillatun. Chungesta ngilawar comta lunengan peuma muelta feyengan confeyentingan. Kinyegil chasomu kinyewechawan suta peumale. Amuita long común champuita ni peuma. Fem talonco, fem ngech feler que sungu kapi puita kalong komu. Manuel segundo mankepi kayul ingenta inche. Yaunta koipuko mapu. Peinchi lopchamauta choyingen kuifi. Tani Epuche ta mapuche, ani chao, tani nyuke. Peichi lof chemota tremen. Ina pol meleke hui tani caca cayam tani lakuam. Kim wing kasungu ke lafuna maya. Rema puche sungun mauta. Sungu ke fuing. Waluta
Puluta inche faichi kimento rukamao. Rewinka mumeuta. Kimento chekefuita in wakwam. Incheta kim kelafonta in chempingen. Kimento nganta. Kem sungurume. Rup. Long kontuku kelafonam. Heuma. Putipan tuta. Lamenta tikimento rukamau. Heuma kinya mo fakayan pun tachi kimento rukamau ta kim chilkatun. Walau kim kela pun ta ini champion. Chilkatun e pengen matai matenta chilkatu ka pun mai. Fai chitipan tu pulu inche kapanta chol bingi chip chuaria mau. Tani amul ni al tani kimon. Alun ma amulan lunche putipan tu lunche faiche imento rukamau tapanta fao tamo kople talle mai tati washamuli tat panture maun fan laita ponjing nie laita fan ponjing wonel tat kuinin shwetem na eltnen wonel feula fanteke hele peno luti chau washamu tat pantur me maun nge re maun ta fandum laita ketran fe tam tenel ngerti tan tingi lauti ta chengi latun mo feula ta fen welai pulongko fe yentunge welai longko kakam kim weno lu pulongko chau kim ngilatu welai chau di hospital ngilatu nengen nyuke di hospingen kui fita fele lai ngilatu kui fi maita ngane chen pitache chau ngane chen pi wenu mapu nyuke wenu mapu chau pi angka wenu kushi angka wenu chap asul wenu kushi asul wenu chap meli forol mapu mulimi fem tan fene muin kom tangane samnim tam yali fita ngilatu kui fkeche feuta ta fele wala ngilatu feulata umo shakampia ita komsu fe muta kamya muela inchau kui fita fe fita keche kan tanye wala mun ketran fe kam kom lawan konalu tofi lawan ngei ta mapu lawan ngei ta ketran fe mila fe wimai kama puta ka wimai lawan fe wenol menta fe mech lawan kualta ketran munia wer pulai ta ketran fe pikonu polta kui fike che kom felin ta chau kui fike che ta kimlai kimnol kam winkas ngun kimnol kam chilkatun pinge Foirum beta kim tu fuita inchim. Inchega tamate kim lan wingas ngun kamate kim lan rumechilkatun. Fei kam awelum tremblinche. Nyech pantum tenta kungan chilkatu kam. Epenata kimanta kunta yish. Akunta tapachi tawar yameo. Tani kimento mi alta tapachi liceo de hombres tunya puita paichi. Kayut panta fao. Kameti papan. Pulu tani tipayam tainche. Eita munta. Escuela normal Victoria pingechu ariameo. Fei chu ariameo ta. Lungan ta titul tani kimentu chepengial. Ui pingeti yam tamate. Amun tani ketawa el taka. Cheu tani kimentu ngayam pajele ke puita kakinya kimentu eluka. Hei mauta kayut pantu kimentu pintai tipup chikeche. Kape pufinta tipup chikeche ta kibun kasmonolo. Nyo chikechita kimel pinta cuma kitani. Amula el tani kiman katipa chitani sukun mau. Ka cuma chitani chilkatu el. Ka cuma chitani wirya fiel tati. Hei mauta hoi kelamai spanta kasaupan. Hei ulata tipalu ta inche kubida lu ta inche. Amun tani kasawal ta Universidad Católica. Kui pita melepas lu inche. Kasaupan lu ta escuela standar lu ta inche. Kuliwen metenta kasau lu ta inche. Na anta nieno puluta cuma ilu meta inche. Hei mauta kaina pintani kima pielta Ingles tungun alima konon tache fataki mel tu alukame Universidad Católica. Hei mauta
Kim pinta che English tungon. Panten mau ta. Kimen tu chama ka tukan taka. Fai chi tungon mau. English tungon mau. Ka pemicita ka amun Universidad da Frontera. Ka pai mau ta. Wal kenta kimen chum la ka falta in momenta kuipi. Chem at momenta in la ka fal. Fai chi tungon taka na tramel ka pinta tipu kimel tu chepe. Tain kimun mangyam tain chum la ka falta in momen kuipi ka cheyam. Tau ma temit pai as ngi. Rumai mas niu ke fui tap chake cheyam ta kuipi tain chumai chi tain as dia nyal tap chike. Kame as chali chekai me pingai. Witangel me kame as kon poi me rukamel. Kame as man ku che poi me pingai tap chike. Yam chin ngi ki ta wa chike. Yam ngi ki ta chake. Yam ngi ki ta chap che. Kinya pelatem. Kamli tangi yam nyan tai nali pai chipu chike. Pintu ngotan yena ke fui ta kuipi ta ella tem kan matenta wai cheke kapu chake somo. Kome amuela ita familia. Kome amuela ita pu penyen. Feyen tuela ita nyuke. Feyen tuela ita chau. Chitu tai kishuna walungan. Fei kai winkas ngun felen. Ka fitangi yang kerke fuita somo. Somo ta rumbe fali kerke fui kuifi. Fei tingilan tunget si somo. Fen tren kinye ke chan kulin mu en tunge kerke fui somo. Rume kelu kerke fui. Rume ner kerke fui ta kelu un kuif keche. Chem sung rume ta neleng nafsauleng tamten tau. Lum pin mau kerke fui ta rukwam. Fenguin pe ungan ta kom sungumu. Ya kaule ta kinye loh mu mulele kinye karu katuan. Kisum tenta arregla que fuita pulonco. Feita juez requeta ner que fuita ni lonco. Kiñe mapuche. Emgech kiñe familia tenina que fuitingen pintu. Inane que. Ka familia ta tuol que la fuitan en pin. Tuol que la fuitan lonco en alfe kan falin sengurke. Fe muta fe me amule que fuitache. Waluta mole fuita fentren kum kambeke yal rema puche yal ta ifuiche kuifipe fe muta fentren tumonge ke fuichepe kuchange ke la fuirmeta che tilchange ya uta kuchan light me light ta sapatu pe wel kuchan rume ke la fuita chep ke fui fe ka fe re le plachi yal lupe fe ula meta rume rewel tuita che winka yal fe ta chem kuchan tantun tatuin chin pemwel kui hita refta ke mochin gulin pilai ta chengila tolu kochur bis kawar tamlele kochur ai bis mlele funa punyi mlele kakowa kako kachila mlele feita malita ngila tunpe fantele kantenta piun ke chan kachila kawela mlele ui polo ta rewemu fichu polo Feita yo tuita nechen pita kuifike chengila tumcha. Feula kai felewi si siembra ula kom fondi ulata ketran ngilatu me kitache. Pe fali wetu ke laita ngilatu. Pe tu fante ke amulech ketran me feuma longko lelo. Fe muta ngilatu ke fuiche kuife. Pe utu nenge ke fuitan pe walta kalon. Feuma ta kume pe uita kalon. Pewita kalon feita ya pewita pulong kom leti tangilatu. Leta octubre que ya noviembre que ya ella conchi noviembre pelangilatu. Feula tarde diciembre afchi noviembre melingilatu. Hakme wala ngilatu. Kimper wala wekeche. Kuifita refem ngeche. Kom ta incheta chumwech festu klenta kapam. Remesta peruiche kelam. Pur me peruntamli, rengket peruntamli. Walu ta famna nolu ta ro, kembeta femngech peruliche. Melas na perun pingita fete. Kembe kelit peruita che. Wal kum na ta ro ka kumweche. Chungwech ta nyamulen. Feula ta musika ta winka. Inchinta kani intai.
Ilatpi, malita pifika, malita corneta chuchuka, lol king, malay. Chungeta singulen fate lol king, het corneta chuchuka, femgesta polule que huiche, femta west cam que la huita chepolun. Feta palin tamalika feta kaf wichunita nye chem. Palin fe newen ngam ta chep. Kimu klem ta newen ngin ta wen chupita ftakeche. Newen tu lem ta mapupe. Palia ta che kam tuli ta mapupe. Newen tu ta wichuita in pali le fita che ta kam tuli ta mapupe. Kui fita che ka nieker ke fita penyen. Chem que yantanye choyal confia neker que fuingen mar suple tamlelu cosecha ple tamlelu feita newen ngelu porque fu feiti pe uple kaimlel fe ka feita komfungu yenelu feita fenchen ki munel pol kapna ka feiti niechen ngeche kushekeche Rekian ten kim kerke fuin penyen chau. Rewe kian nu tran chaleta vilchake che. Hinyewe te wan chum tam lelu pengen. Hinyewe te wan chum lelu pengen. Re per kian plekai. Kafam wech kutran le hinyewe chache. Rangin wan chum tam lelu se uma putrem klech wan chum pengen. Fem ta kame fijai ta che rafel vech tung chau. Pache takimel tu walu kamau ta akun ta kuipi. Kayut pan tu ta mula pan ta ni kimafiel ta itofil sungo. Kayut pan tu mau ta mula palu ta inche. Ganetha finyu ta chum leken ta ka kemongen. Aku ta inche paichi pau. Newe aku la foita uma pucheta ni kimael. Hai kiti panto apolo inche. E pumutenta konita lito aluta faita kiman. Welu ayetu ngeka fointa afken tu. Ina wentu mangeka fointa in tungun. Wing kasmu yam rumata inchin. Ka marleka foita Wet ke check che. Ina wentu mangeka fointa in chumai kita in tungun. Nawa kama lungo ke per kabu inya mamfe. Walu ta in che swam ka ding makela fuin mai. Chumai kita kimingan ta kitwangan. Ka fem nge kita kiman pira ka bin ta ni rakhi swam. Chumai kita ni kim kenta ka ketpache. Kafem ngechikiman mai pikapuitani rakitham pai mau ta kamia montani kimael ta tapati takimel to kamau rumai mai ta poyen kechi inafinta fai chikiman pai mau yenwanta kame wai chunta inche kata kimento chapaka tunta fanten mau aku yap tapati rukamo fantempo ayuna kitani pinke Pawan ta lima panutanche, ayuna utupi tani puke, kon payem tatapachi, we kimel tu kamel. Youth kalaway tatafa, welu tatafamel ta inche malay tani suamtun, tukul paket pintachi, tumutain chum kepel ta kuipi, chumay tay yaw kanto kepel, chumay tay nyayakaw kepel ta chap weche ke ching, pay chita, Rewen suta mereka himai tafau, panten mau ta, homok tut kon patu ita tapache takimentor kamau liseu pingai tapai, panten mau ta, kim ngetu ita ci liseu, Pablo Neruda pingetu ita pai, pai cita liseu de hombres pingapu ita nyei, ella picawan tungan ta kun, kau ma, marikla maringa di pantunian kon panta tapache kimentor kamau, pai cita nyei. Di tunta patawaria meu kim kela pointa ci tapache tawaria
mapa pinta I topin malaya chi take ruka. Mapa pinta chungai chi level ta chi mongen. Chungai chi tanya aku kepel ta tren stasiun meu. Askin tu maka fui nai. Na chungai chi tanya melekan ta pu plaza pingelu trai chum yau kelta wai cheke che. Mapa pinta bai chi tungo. Chau tanya meleka puyam tanya che wai chima pua tu lun che. Hele ke no fulu tamongan. Lun mak hau kita ane thaman nauta kha tipa mongan. Waluta wim tupan ta panten mau. Tepata luming ma asen tu paken ta pai tawar ya mau. Walu amu yam tanya mapu chau tanya tu mau. Kapa ngacayu kita ni piu ke. Tuam tu ken tanya caca yam ngan pinam tu pai. Pai tanya elu itu kiman. Pijan terkata na tamal ka panota ku ipike kiman ku tu yam. Meliam ta vacaciones pengita wing kamel tu pai. Amu tu ka pun tanya caca yam tanya melamam. Pijan tu ta na tam ka ke puyu mai. Elu ka panota ka mai ka kiman. Elu ka panota I topin sungu tanya nie ke fel talong komel. Kisu tanya kimel tu ngel. Chau tanya tamam. Kape cike mentai lala nau. Kele kai tamachi kanple. Petu muli tamachi. Petu ta aflai tamapuche. Afnom rume tamapuche. Ne wentu le luanta che. Tenía una carta. Ne kui fita rume ne wen ke fita ke che. Feiru me ta kuluta puinka machum fal me kenger ke fita feitemu. E wal melu tanya mapu kamel ka me kenger fui plata mu. Niel nge fita ilo waka niel nge fita faril ke pulku nge ke kuife. Pau ta ka pape longko ke fele lu mapu. Amula ta pulongko. Wer ken matenta ke chant kunengi. Chem singu chimlepi. Feita kimemun feita yelmumen pinger ke fita pulongko. Fei tam kerke worken fei chisung mai mali pinge patita longko fei muta fei ta kongol pat kerke fui asen tulai ta pulongko wallu lai fei muta montulur kingan fenchen ke mapu fei ta asen tulun sungu yau malu ta plata yau malu ta chemrumetanya lungayan fei ta wolitanya mapu mai fei ngechile mai fei aku kita fei te Porto Domingo pingeti tat feple tarupa pelai montat fetle. Fei muta akur ki fet chuwin kayem. Fei muyan tamatrum fal nge parki tat pulongko. Fei te tamler ke fui longko painen pinger ke fui. Fei te malalu pingtate. Fei chilongko tar famur ke lai chau. Raf ne wen Turki. Ka fei te ina Porto Domingo soi chuwa chipano apa chipanam kamu. Kamulinga wente muruka, pero painen pini. Kafe tani lakuem kafe tani wenturki. Feiti ta komen tungerke fuluta, pero painen tani lakuem. Tripape feuna inta mapu tungerke fui. Inche tachpalan pilkitache. Inche tachpalayan chunge chirme tachpalayan. One langam kunu palim feitu pa inche mapu pilkitache. Nensa ke langam no luminche palayan. Fem cafe pin manger ki worken. Fei petanye ni sol pi parke te worken. Palayan tati one langam kunngel ta fet pal pitati pilki. Fei pingel te win cafe entonces pano linchinta patent kuin mame fin rukap ngerki. Kachal tin mame fin tai rukap ngerki ta. Pero painen tan lakuam. Patent kuin mayano rumen rukangan Niewa no lirmeta rukas palayan kapul kitach. Minche tarangafin tamapu, minche mapu tarangan mapu fem tamlan pirki. Well elu lafin mapu, ele lafin tamapu pirki. Fem ngechi rumene wange pita ke chekuipi. Fem ngechi mutafe montulin mapu fete, domingue yam takomont mapu yep. Fete pascual coña kapinger ke puini sol glelo, hoyeku. Fete historia mtakom kimnet humantai. Pali. Fei ta kom walluwerki. Matram fal ngel tapui. Fei ta alung fil kom me ke chamru me fei walluwerki.
Fem ta kongol puitana tram. Kongol itanya kiman. Fem ta kom fe kun mangeti tali frumo. Fe ta me kamolita leuhu fe kam kshung no klita leuhu. Ka fe ta kamolita ngen leuhu. Ngen lafken. Fe ta komolita ni ginyau kleyal ta chengen mu. Ka fe ta wenu chau nyelel. Ne ta kota in puya liftuam chawam pita wanu chawanu nyuke fem kali. Fem ta fil pulelel ni ko. Kamolita yal filial ta ni leufu. Molita chalwa. Molita lisa. Kamolita wakelpe. Kamolita yankani. Pejerei. Petile puchalwa. Kalau chalwa kapingeki kom tamuli. Femwe chalwa tpa ki feta chileu fum. Femwe chigenge ti chalwa.